Kani kadega batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Haba beteng ya ke Ïalap Pyrshah ya ke Citizenship Amendment Act, but Dawa Pyntreikam ya ke Inner Line Permit ha Jila Meghalaya, ki Sautali ki Sengbhalang bapau khmat, ha ke Jila Meghalaya ki bakentup ya ke Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka Bhoi Youth Federation, but ka Hinyu Trap National Youth Front, ha ka Arpo Pratrik ukala lengkot arjar Arpo, kila penlong da ke Ïalap pajba hayo maulong nongpo, wat laki borsen syar jong Bhoi district kila penjari da ke section Iway Saw Criminal Procedure Code ban mana ya ke Ïalap pajba ke bapalat sangun. Hagane kasngi nalor ki khot jong ki Seng bat ki pajba na ka thain Bhoi ki nong yalam ba hakmat ki bakentup yo president ka KSU usamla Lambok Marngar u president ka FKJGP uba Welberth Rani u general secretary ka FKJGP uba Dundee Cliff Kongset u general secretary ka HNYF uba Sadon Bla u president ka RBYF uba Bipul Tangkeo u president ka KSU North Khasi Hills District Unit bat ki wei ki nong yalam kila ajing keren ban pensyai sya ki pajba halor ka nong rim ban Pyrshah ya ka CAA bat ban Dawa Pyntreikam ya ka ILP hapo ka Jila Meghalaya. Kini kinong Ïalap Sengbhalang kila penpau bagi Sautali ki Sengbhalang ka Jila da lelei ruem kin nom priang ban Pyntreikam ya ka Citizenship Amendment Act arajar khat khandai hapo upur usam jong ka Jila Meghalaya wat syakitu ki jaka bomhap hagi schedule area. Jong ke Chairman ban pensamna biang ya kinogram Sengbhalang ban wanra ya kemensim sama kemensim yale ban yale Pyrshah ya ki bor ki banabar ban penja ya kajat penreu jongi kinong ruai menek ruai ngaso berai kublai kinong ruai belai ya kajuroi ke pasutanat ban belai mensim yangi barapa kinong ruai ngakenma ya kawai ke jingja kabar ki por mencua badan ke jile kema jom asli kiri haka thuma para prang jong ta ka jingila thuma ngani duai pi kala jayu ladan kita ka thuma kala shit bagladan ke jingai yap ko shit hai para prang ka thuma ko wei na kiri kala yo ban kam ya ar lai wat kilo pot tikor ki yom kita kinong ruai ki pot ki pot ban yalam mik sipai haka por thuma bandala kem ni ki la rai ki balang kuno ang tahu mampu tikor bertak kinong ruai Kongko sipai bedam-bedam pelaksai kemensim kejungi Namar ngi datang kinong put sipai bersuput simput Berwai nyinang bersiap sulai yo Pelajar kemensim kejungi Wai nak kita geramba sipai wang guna Wang ni hapan peniap nikong yang misia buput jimput wang Namar day kejimput jombe Kebai mensim sipai bantur seni Ruai mupi Nyinyak mengi nam tak kejat bende Lai mensim ini Ngilatnya koi ke meeting ke bakham sutrat cucu kalau ba hamau sengram ngilong meeting ngikran antlum jong kedukan pai hanong stan ngikran meeting ngio kiu armala ngasutrat mental lai malam yang berbenting langan kiu ke jinglong meeting langan kiu ke kerdan mo sutrat subun bat koi ngapa penong ipi kaliban kiu sa kamusim mere hatu meeting kejat beri pentingnya hatu meeting kejat beri kau buat ngambil asngol jar sama kita yang imat yang peltan, hantu ni dia, hantu ni kampur, kata dia kemensim mereka apa nong ipi, kemensim kabum kampur, kemensim jong kejingere,
Isam na ni gino na mandi pinang curang na kamsim. Yo sukawe tang kalama ngelapay ka jiki ja kilama skrum jingkia ja kikun sama sya krumien na marbeting. Ni don kami kisama banmi aku jingale. Ngalong ye bi kani kadang dai dang jing sedang. Kani kadang dai dang jing sedang. Ka jingile ka khamjur kadai syedin. Ngasmus nei kini bajong ni akmat urendang ate ulapang ngai syastom. Pangrendang melele bamayo pang naman sim yung ipet yang kajing ja jong kajat bereo jungi yung ihmat yang kajing syalaban jong kajat bereo jungi dangang ini kisni hadin mani kung isawsang nina perlang yang kajing ikhi berjarjar kaya kepemiliyo anak sarkar kalau ka love letter ka shidi jingit balapa yang nam Sengbhalang limba ki polis department badang ba melayale kumta melay penki kumta melayale kam bean kumta unoy bi kita ki shidi kelawan anda nyem syam natin bang ngakwa bang kram da kabasya yang sarkar wat penting ini wat penting yang disamna jongi namangi don kam siam yale kumangana kram na pom sneng ngalang barang syan lapli ketika jil hani apa nompo ke distrik jil ngakwa ban kili kisama pino dem bandung jil no dem kisama di Bhoi bandung jil minor bandung jil ondai pengitu ngi tim dan nama ka Dawa jong ke jai penreu jongi baka Dawa kakam ka Dawa ka jai penreu ngin rong ajil ngin syong bala hipat ngin mi bat ngin yakibiang ngin aktif kejat penreu jungi ke Dawa yang kisama banyaki ngakwa banai kublai yang dipubreu jung ke polis department ke badalang hamni bangi kiba pam yang uniform ke bayi tenat ban ke sorang banang ba pidon ringkat bangi ban ngakwa banang kini ke porba ke jinyaki ke jungi ke dairu nam taki thon kiti jongpi daya nyaki nam taki thon kiti jongpi kunjo ondai ngile nam taki Sengbhalang ngiyang na kamenta ke jat penreu ke jungi ngiyang na kamenta ke lawai jongi thon kiti jongpi jongi IAS officer bajongi politician ki bolong MLA menta ki pemur bangkran ngiyale anta ki kun ki jongpi kadai kata ko pulang ini ban ni kopor banyen bapi ki papa kasih kerana ai kan serung apa kecela jongi KLP ni empat bangas ngau thamuna banangi pi hakini kisni ki balendo hauna Disember mariki ki Sengbhalang Maryawanra sarkar India yang CAB kimi ki politician na bos sekretariat ani ke shondur rakhbat ka sekretariat banang ni Pyrshah CAB mi sagoi ka parti ni Pyrshah CAB andrai na pasidali mungam balai ang mangkaran penumuduru Balka MPP kabay lam ni government terapas ni kesucian untuk kepar benang bagi Pyrshah yang CAB andai ka maskosi kolong tangkat tukan nipor iparagong chief minister iong yu Amit Shah ko Amit Shah ngate ngadon batme ngate ngakersyang ni me kani CAB ngam snap yu hunmen jonga ngak hamla bome ngakersyang ni CAB kinong yalam ki politician ki bolong kong kalembet dai ne kinong kong kalembet nalapai siya kasem gyang kosem ngingi na tapniang ngarong aday kasem nomor balay batin napoy sigi berat hana ngarong aday merat kadan beniat hana kamday na kasem kita tidak kino polisian jongi kiba kelabdar katkat paman kiba ngaju penengkam ni kini kintien kinong nikmat jongi kilong tek kom kathabale kilong tek kom kathabale kai kathabale nangno kawan kathabale ngapwa beli tuoi pi cendong kendong kamte bah banyanga larang kampota start kendiat dong soye katha beli katela nong nyangwa bagi kenyang ki sekai ndak law itnat bro ngi ibang tu katha beli ngi itnat kaher kan sakabeleng kan sakha kenyang dan seisien daya ngapwa belong ngi pajungi walong thabeli walong nyangwa keni betang koi kadur kajat bende ujungi kajat bende usidur kandai kejadian kebakalan penir julong sidor jongpi banyak war tenang balar bidai sisa ikun dap cenderang takni balar jil sisa dupat ba kom ginong nikmana meli keran yang kejadian beliau wat hakut kadi gajing lang kebahan beliau nak yang jongi kom kisau dari Sengbhalang nadu bami usnam batmai nilayat nak koi gasnam syak koi pat kasnam pangi smuthu pangi don kam ya kawan pensno
ya kawan jawer ya pi Bhoi ki parari hakun kene kasau kasian pada pering dicema ke bakun ke jai penriu ya kendo bak kadang ke cingla ke cing pisa langi phai bengi kristiang ya kai ke sacia ya ke jai penriu ke pansakha lagi ya kren ya story tentang nimdai panklet kai ke jai penriu kalong kai ke jai penriu kaman Leitang kawai ngakwa pandang ke jai penriu nya terap le ke jai penriu kap josei kinunglam bak ikon dap sendrang kapateng bat kamenor pelajaran sei ya kita berlain nabi namta ke Dawa jang jai penriu pan pha ila jang ke jingem ngai bangne pateng mementa upat ba akalan jemberi notrap un Sengbhalang ga jang ke jingkli la kalong hagunu cakaru nomor misrutu kom ke jai penriu ni dongkam ya kita cuba mi syakmat pan tenrong pan keren pan bersengau ya isu beber apa yang kau kini jema ya kendo Habang ya keren ni kikan ki kanun ki bakom ke jat penriu gala angdut ngakwa ban kepan kemau golong habang ya keren sepang katakan lain perbet ke jing Dawa jong jat penriu ro kawai kam dai ban susah thamai re kemau ko ki parari kene ke jing Dawa ka sedang nadu kisnam khat kendai spa pa punyo ter bat hadu mata ke jo ke isu ngirang ya keren bangi amnut bagi an kanan ki baklan kiri ban long dok long senam no apa ko jang jat penriu jongi ke jingrong jingmi kertap jongi beri guna sabar kedai kita berusaha ki basar kaitam ya ke jat penriu badang sitro ko jongi lagi keren ya phai kai belajar posor sulong kadang ke jing do jing kerman hari bengiat sik bentara fer jong ka beri no trek pro koi bidang dah pereng ke jing kerman wat perak wat pereng jong kata ke jing atatin kom ke jat penriu ro kawai bidang kemau ko ki pari bidang kemau tangkren hapok kenera hentai po matran apa tak kinang trai coba trik kausel kilat pancet ke ta dream lesson kai brazia galong mi tak karpo e ayure rada biang rada usit bom ke lapan ban nasro bandong kata kanam senam kesajia yang wai pawai thot coba jat penriu lalang yang dan kecing so ke basai lalang yang dan kecing kelang ke bapak mayan hagadom kene klemak ke mantang ia mengon kata kaya ko ki parari ia cerum ia nak kawai ke senang nak kawai ke jaka sekoi pat ke jaka ni pelong yang kini ki jingalang ni so thusai mangidan kam yak jinga trilang jong wai pawai ko thot jong jat penriu nama nakren husin lang kene ke jinga ki mantang kami kejengki tentang Sengbhalang rito sim ko ki parari kane kendai ka movement jong ka jai penriu bro kawai ai ba kata ka kompor khat pedan kendung hawai pawai la kalong samla kan thai ne sedang la ni don ya kom kata ka jing perkhat ka bosong hok ka bosong spai ngai ba ka jai penriu kendai ba kana ya rasong na ko wai ka pateng se ko wai pat ka pateng ni ya kren bangi misalnya kita ki bangyong kita tawan ki bau fatwa jong ka jai penriu ulah pengkop ya kata kemuar alik basusi golong ko ki parari wajagaan ko ada narusna marjakan reu dan sakut padang bo po almari po sekretariat kay mako banyawer pi wai pawai ko ki parari krik semat kolong imdan kam shu balangap ya tak ki Pyntreikam jonggaan bakasarkar kan sa Pyntreikam ngai ai ki shnong ki thau ki surok kalian jang perinyotrang kita langkas sekretariat nang ta bakendang yang mendia kawan tuai shnong apo jong jat penriu jongi nangai Bhoi pawai dukat jong jat penriu un semnya ke jo ke jengkit kali ban pantigna bakane pateng pamenta kana ai pateng ke pansaka ta ke jing sumsuk po sumsungan ta hok menjawab ka kendau ka siap kiliti kiduster ngakwa pan kenau kat padang yat kini jengki bajai-jai jong igim isau tri ki Sengbhalang hak ar Bhoi derek jong mata benai habang ipelong ke jeng tak itak poster niwa itak ki flag habang dai jeng Dawa Pyntreikam ne ga LP habang ikran sepang bonusam habang ikran sepang Pyrshah ya tak kasi ngari dia tak lapar itak poster mari dia tak laweng itak ki flag Kekeruak ke Pyrshah yang aku abang yang keserta jelah lama ke polis panen berdalang ni kecekah kalong bilang abantar yang di poster bilang abang weng ni tak flag hendak penengah abang weng dia ke museum ban IT jadi khatang cat penriu lalu hakan abang dulu ngelakan teknik ni ke gentian mampu jilang mampu asal ngong kifat cat penriu kicit dia kejing bendi om yang kecing long rau angai Bhoi
bro kawai lalu kena itu jong pernah disembar ada pas yang kisah menjur yang kata resolution Pyntreikam Dawa Pyntreikam yang kena permit kepok kejala jong ni bawal bat menit depan kemau hadiah Christmas dong tar padap retang kawai ngagwa benang ko Hindu komut kinung ngeram jong kejala ko padbak lapan kop yang kumur wat penbi papanim jala apaklah yang kesur pada cingang dua jong kecak pendiri bro kawai lada bilang dia penbi Indonesia kebat kaya akan sapoi bagi kacang cai pendiri kisah syem bat kisapan jika jubah nabi sin kasih kani kaya kani kerti pementang asal penung koki parari berkat jenai kerajaan keadam koki nang penyai tau kisah sama kisah orang kuni minyak gran yang non katakan lain permit kasih penang ni kelembal nyuntek kejubah kewakundo kasarkan dia kena cai pendiri Junga ke jompi dalam hot nem Pyntreikam yang kena permit hendak mungkin kajang cai pendiri masalah penang tolong gimana kena Pyntreikam ialah ke jong kena permit lada kasarkan dia kamanjur akhir dia segi kebanuan bak kata kalong kendang napang ya kiponer pahap kibadang hari penta baper jong ke penta jong cai pendiri untuk terat berakawai kata kasih kebang kasarkan dia akan kalau Pyntreikam sebenong kamdai kai ko giparing hap sotu kali si benda kali kamat kalenti jong simpen ko burung jong masukaran dia ya kita kinungwan rentu hai benda baber jong prinyo tram kentu bro kini kicela jong ni kete stain lamngi bro kawai kabaning kong hi lada ngihap bag sotu irasi ngihap sotu baik tangdai kentian balengkot kata kalong kasih kedekaan hirtma bajar-jar jong sarkar India Pyrshah yang saya kena letak kedegaan hirtma bajar-jar nama babale kekuat banguan pun Bhoi snow dah kinang wei kinongar kenang bag saya kena ni kandu jagno kabang ihap susu irsi kalong kacimmu jong sarkar BJP ban penurulong ia kata ke Hindu Rashtra, nani kata ke Ri, jong ke Hindu, ia ke India merok away. Like nang ta, nyemdan siu dijuai pat kidau, ban sumutu, ia kata ke siye. Kata ke siye, nani kata ke Citizenship Amendment Act, kepala Pyntreikam, naru Januari 10 tarik, kaladai kata kaan, kebangalakaran mentang. Suara ke siye, kadang dai ke siye wi, ke sarkar India, kalalai menelek, manual konsol yang ini kinong Ïalap Sengbhalang haus na marjar khatra banpawan daga joint parliamentary committee yang kedobobun ba GMP kin personal ini bangi kerjaan yang ketiga jinghu jong sarkar banura yang kata CAB nadu itu report ngilong nyintre ke CAB nrei ke sarkar kalayak semak hagalai pautere kulo bombar lakot yang sedeli lalang maksorkar Meghalaya ban suah bagian lah yang kata kebil hapa parlimen ban pani kecing kersian nangi kapapau hak kata kecingnya kendo ban maksorkar Meghalaya ban kiwai di Sengbhalang hantai po Meghalaya house anda lapoi mengi kisauseng nagaliang jongu CAG jong UAG jong maksorkar Meghalaya ulapan kare adu live page ke memorandum ban somit suamit sya bandong ni pediang ya ka exemption ya ka CA lagi ka CAB ya pok Meghalaya henry andala Pyrshah magi kisauseng lami tang silai kata memorandum kabong Meghalaya say no to CAB ya ka pok andala isang mga meeting kabadalang Home Ministry but Home Minister bagi kinong Ïalap jong sarkar India kilawang ini pindai penting ya kasih lala kala Pyntreikam magnaru namar hapo jala Meghalaya kabahak haka 6 schedule nginum Pyntreikam ya kata ka si henry paiba ngakwa Pyrshah ya pi kata ka exemption kalong gay ka banyima ban pian namar gani ka ang si kambay ka ang basna yaw marumata yaw dien yaw si kadai ka ang basna yaw priyo ubayan syarum syanay but sisiyan ba uno priyo ulalong unong song senang ng dari India utaw priyo uhaban bagudang kahot
ban enjoy lo lani ban kam long kentilo ya balor di fundamental right ki badan constitution ng India nadu ko hok ban thabot ko hok ban election ko hok ban syong mansa ko hok ban ya penyeng therum cheneng kat baumon kata kini katau ko peluang ini mengintre ban priang ya ka exemption hakasi nyirong ni Pyrshah ya kasi Pinongkaran Ahmad kalau Pyrshah bahkan ni kasi kadai kabami nakata ka asam akot Aisnem kakita ispa proposal ka ora sam student union ka sokar asam ka sokar Meghalaya kira soy ka sokar asam ka sokar India kira soy ya kata ka asam akot panong paunum no paiwel ubawan sual sunyang kakita ispa niyo Bhoi kindai tinong susnong no ka asam ka India bagi bawan hadin kakita ispa niyo Bhoi kita haban detect badam di haban dipot haban wa haban beno Hendai kata kami simulor long nama ba andalale kata lawan ka NRC Asam balalak ningkong sau pawla hadin khat khandai lak ngut ki badai ban syabeno na kata khat khandai lo khat khandai lak kamot khandai lak tam udai Hindu Sesuatu sokar BJP kumnum besnong yau Hindu nawar sokar BJP kamu pun kalah Hindu Rashtra kan India berkoi bagi kanodis. Nah tahu kisawan rak ya kata ke citizenship amendment bill lalu kata ke citizenship amendment act kabong bau nu payvel ubadai na Afghanistan Pakistan Bangladesh ubarung jadi India hado Desember lai Bhoi tarik arajar khatsau utau ndai unong songsnong ng India artali kendor la penak kasi kawai bang lai Bhoi tarik arajar khatsau jong Desember utau ndai nong songsnong ng India laurung to neurung bagi kot Islam bagbaro kikis kibedai haga jilong nong songsnong ng tau riu on withdrawal bakun kula nong songsnong ng India kata kadai kabaningkong Henry haga para kaban riu pat jong kani citizenship amendment act kong bau nu usai pinriu pa nokung kita kini Ubala syakri ke sokar India baru para syang lasa san rius nan lenter kan kanono jengthut utar undai unong songsnong jangan India kabamodiu kata karja katsau lai Bhoi jurik di sumbar tamdan jingmut kajimut di galong pahadu mentak seni kun kita dibriu kindai unong songsnong bapura jangan India Hapne kajiki kabalang ki nadu ustam kakenai spa nyu kenai jong kinong songsnong juga asam banbe ikinandem Hadu ustam kapras kakenai spa prapusan kila duai yakin mensim kibalalui hadu praspa sampusan ngut tala kadau bayaki banbe ikimander kibawan buai shlong haswa jong kateka snem kakenai spa nyu Bhoi kei kebagi hau snem kakenai spa prapusan ngiwi ba kasokar India kalawan banyakran berkipat ba jong kasam bat kilai sairu ya kasos kular kata ke agreement haus dan terkenai sebab prapusan bat kipat ba jong asam kepala hikmat dan kalian jong asam all Assam Student Union bat ke government of Assam bat tunjuk ke third party kepala government of India haga jiya sai ya kasos kular kepala tip kerteng mentah kum kata ke asam akot kadang kecing yakut ban Pyntreikam lo ya ke NRC but hak NRC ke Supreme Court ke lai ke ruling mana tengah berdik bagino kino kikar Bangladeshi kibawan rung hapo ke jela Asam haswa jong ke Abu Sauterik uprai match kan kendai spa nyu Bhoi yaki priang no kum kita trairi trai muluk jong ke India ke jungi bagi bino kino kikar Bangladeshi kibawan rung hadir ke Abu Bhoi terik uprai match kan kendai spa nyu Bhoi yaki pat enlik buno bangin soal tinaway kan dipot no ikipan sagari ke jongki ke bakikiwan katung kata ka foreign act kapalan hagari ke jongi nyuma kay ke pangiri nadu ke kenais pa propusan hadu araja kat kenai onda pendaki ke finalist jong ke NRC kay ke pangiri kat kenai laktam ikhar Bangladeshi ke basyong illegally hapo ke jela Asam lalap yang
jengki bagi don illegally immigrants hapo kajela asam. Lalu ipai kasus sekolah ketika asam makot. Kalau ia kamram jom kasorkan India bagali bunuh yang tinggi kerkenai lah. Siapa jangka ke bagi kiwan. Jadi wi nak kiri ke bagi kiwan. Kalau dia kamram jom ki paling bunuh apa lagi. Henry nyumai ke kubur berperang ke bagi ngiyok kalong ba kasorkan India apa kejingiram jom ke BJP. Ngam siam la ong lesin ke BJP. Henry amut kinongiram jom ke parti. Utara udah Prime Minister jom kari jongi Narendra Modi bad Home Minister kari jongi Amit Shah kiwara yang kinikaan ya kasih hagapor bana kaliang jom ke asam kilakli bagi nikah kenai lakmut libu no syakari jomki namta gay bang pelong no ikiti trais no ya ki khatsang lakmut ki Hindu Bangladeshi ki badan hapo kejela asam khatsang lakmut to penba lalu kisim ke cingkeng jom ukasi kara ubri nyotra binyoskom ukasi bayar hagari jelani ngin syam bangin nampalat ya ke khatsang lakmut ka bangi song hagari ke jongi